politics de Thu Thar Thlirna episode chhunga pariatna kan lo lom le vek chu kan thlir ho ma sakber tur chu kan video nu nung bra kan non soitongin US sarkarin budget thar aduan one big beautiful bill chu dan ang thlapa man thei turin US President Donald Trump chon July nili khan aminga zian nan ta he bill aminga zian nan ma hian alumnan Iran rama nuclear al thum siam chuan mun va beitu US indo thlo theina an chhun vore mem B2 bomber indo thlo theina pahnih te chu indo thlo theina dang F-35 le F-22 indo thlo theina ten ronzuin ropui takin wansang lama nunchan an ronzira he an nunchan ronzir kualvel na hi Pentagon te US President chena White House chung borok vela te an ronin thlok kualvela mi puiten an lo chona chu tiang chon he one big beautiful bill Donald Trump pana president at ni voi ni na ta na budget khambi US sarkarina kongsang sanga poisa man theina tura budget lian thamlutuk an siam chu dananga man thei turin ti hian tuna chuan aminga zia nan ta ani hemi chungchang chu kan video ma sa kanon soi kim chang to da wangin tun to ma chuan kim changin e kan soi lawanga tikhan dananga man thein president in aminga zia nan ta ti kha kan thlir ho na ma saber lo ni sela apanina chuan US President Donald Trump chuan Iran ram chuan an nuclear siam chuan na munte en dikan phallowa chuba ka uranium an check khol te po bansan an phallo ni in asoya he asoina hian Iran ram nuclear siam chuan ate chu na sataka ti cheta ne wangin nuclear siam chuan na lama har sat na lian tak an tok to in a ringa ma se mundanga an du chuan nuclear siam chuan na hi bul an tan thale thein a ring boka bul an tan thale ni chuan boina lian tak siam tu aniang ti na soi bokani hemi chungchang hi Iran ram mina nuclear siam chuan na chungchanga ma an lang na le an borok thrim hrim hi US President Donald Trump hian karle thotan nia US tlo lo zintur Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen thotan nia soidun an tum ni te point a soi bokani heti mek lai hian International Atomic Energy Agency te chuan Iran ram nuclear siam chuan na endik tu an da te chu an kole tonin ain soi boka Iran ramina nuclear siam chuan mun endik an phaltak lo wang hian IAEA te hian heng Iran rama endik tu an ruat te hi omreng tulin an thelo chu wang chuan an kole ta Iran ram hian US in an ram nuclear siam chuna te an ron be nu khan IAEA te ne an tho ho na hian ti topa amero chu IAEA lam ina an chui dan chuan Iran hian hemi IAEA te an tho pui to don ri lo ti tur ti chungchang hi IAEA te hi mumal takin an la hriat tir lo ni te point an soi ve thung bokani pathumna chuan Hamas te chuan Israel te nena in ka hairot na US in aron siam chu thataka lo chan let an rem ti ta ni in an soya amero chu Hamas lam hian Israel te nena in biak na nei thuai an du thu soi ma se US rot na zongjong hi an pomvek donam ti chu an soi chiang ri lawani Hamas te hian US in Gaza tan puina na an ken ko chungchang tele Israel nena in biak na lo tlol ta se US chuan in do chun zom a phal lo zel turani ti te po an phut tel don ni in soi ania Hamas te hian US kuta nilo US ina khatiangang atan Gaza tan puina US noya company pahni tan an tho mek chu ti topa United Nation noya zok Gaza tan puina na tho chun zom ni se an du thu te po soilan ania hemi chungchang hi Gaza a Hamas tele Israel te boina thlengme ka hian hemi Hamas te du dan hi official taka soinilo masela Hamas roi tu lunve tak pakhatin heng chungchang a hian Hamas te du dan kha thil soi nei wangin chanchinthar sang ate lo langa chung kan han soilan te po chu hemi thil soi hi nia tin hemi ba ka hian Hamas te du dan soi thom om hi Israel lam chuan engma chan le te mo thu choi mo la nation lawa kan video nu nung bra kanon soi tongin US chuan Israel le Hamas in kar boina hi ni somruk chunga in ka hai puan an rota chumi chungchanga chuan ni Hamas te hian he in ka hai ni somruk om chung hian
Israel mi an kol mitang te kha ata tola an ron chua dan tur po US hian ro man na hemi arot na hian atel boka chumi chu Hamas tele Israel te in kara hian in biak rem na lo ta sela an thu khel tur poimo ber chu mitang in thleng ton tele tin rem na le mona zel thina tura ta na Gaza ram chungchang te po soilan ani at be seya ama tang to reng in Israel lam hi chuan Hamas ten an mitang kol te an chuakim vek ma lo chuan Hamas te be chun zom zel an du thunga Israel le Hamas in kara boina chungchang a hian thotan nia US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ten in biak na an nei huna hilkal zel dan tur chu achiang chho tura ngai ania tundin huna hi chuan Hamas te hian Israel mitang hi somnga vel boran lokol ni hret ania zat tak hi hret the ni lowa chuta chuan chanchinthar then khata chuan an mitang kol som ten ladam ti te som hian ladam ti te nia amaro chu soma ba som ni moladam sela mitang somnga an lokol a chuan som thum dang te chu nungdamin an to lawa an ruang te chon kol to chung po chon ruang te po chu Israel sarkar hian laklet vek adua chumi awang chuan he Hamas ten an boina po hian Israel sarkar hian mitang an kol Hamas ten an kol kha chuwa vek hi atira tang rang an phut ani awangin anin biak na te po chu local chhozel po ni sela he mi chungchang a hi chuan Hamas te hian in Israel du dan hin zom lo ni chuan he boina hi a ziom lo ve thei tho pok ani tundin hmuna hian Israel te hian Gaza a Hamas te tom na mun hi an la be chun zom zela June nili zirtop ni thleng khan Gaza a Israel te tharum thona timayang an va be na wang hian Mizo somthum pariat te nun nan chan bel le hemi nu zirtop ni June nili nu voin June ninga inrin ni a hian Israel sipaiten Gaza a tharum thona anwa nei le khami beipuen wa thlak chun jom le na khan Gaza lama tang thu thar pung tu te soidan chuan inrin ni June ni nga chung ringot po hian mi somli pahni ten nun nan chan le nia soi nia chung te ni wang chuan Israel hian in biak rem na an nei ma hi chuan an thorum tho na hi cholchan an tum lem lo chu wang tak chuan Hamas te din mun po hi a che chho viawa tin poi soi lo nu naw tam takan nun na te hliam ten tur nan chana hliam ten tur ve thina wang hian Khawvel sarkar sang te po hian Israel le Hamas in kara boina hi chu chinfel vat ni se an du thu te pon soya hetiang bo rock akal chho mek la hian French president tele Malaysia ram prime minister te point Israel le Hamas in kara hian in biak rem na in ka hai om thuai se an du thu te po an ron soi chok ve le bokani palina chuan China foreign minister Wang Yi le European Union foreign affairs ho tunu ka ja kali sinen dar karli chung in biak na ni lai ni khan an neya chuta chuan China chuan Russia le Ukraine in do meka Russia in ne na an chan lo an phal lo ni in asoi chuaka hei hi Russia in ne na change se an du na chan chu Russia hi Ukraine laka lo chak lo ta se chumi nuwa chuan United States chuan du tokin China aron ma chun zom theidon nia anrin wanga nia chutianga US in China ama chun ai chuan Russia le Ukraine in do chu lakal reng jok ma se China chuan poyan tilo ni in asoya amero chu hemi China foreign minister Wang Yi an Belgium kupui Brussels a EU foreign affairs how to pa kalja kalas na aning koma thil soi hi China sarkar ai othu puang tu mau ningi ve thung chuan June nili zirtop nia chanchinthar lakhom tu te zauna adon achan na China chuan Russia le Ukraine boina chu omzenei takina thlir renga remna le mona omna turin thil ti thei an nei point indo top theina turin Khawvel ram dang te na tangrola athazonga palai na an tho thei adu thu te asoi ve thunga China sarkar mi poimo pahni te thu soi hi ain kal ema wangin Khawvel chanchinthar lampang hemi zirchiang tu te chuan China tran chan hi riatia maharin an ho tu te thu soi hi ain kal boxia China hian aruk tak chuan hemi Russia le Ukraine indowa hian Russia hi chu a on hle ti an rin thu an soi vele thunga Ukraine lampo hian hemi Russia ne na anin do chungchang hian China hi arukin ain rol renga a chan chu ral thuam te khatiang indona tan an momo te kha China hian arem chanda na gina tan pui thina tin
claim lai du pheka chon China sipai te kha hemi China ramri nai lama hian Ukraine sipai te dole turin anon thok chok ni te point asoya amai ro chu Ukraine puna hi China sarkar chon khami hun lai po khan an phana sa hle thunga chungte ni wang chon Ukraine lam hi chon China hi Russia thurol pui pakhat nia an pureng ania tin khami Russia le Ukraine indo alom tir khan China ram an premier an ho tu pa Xi Jinping apo hian Russia chu China nena tiam chin omlowa ram pahni tang rual an ni ti thu te po kha lo soi to wangin chanchinthar lampang zir chiang mi te hi chon China hi chon Russia hi atran u chuak le ni te point an soi thin khan ya hetianga China foreign minister Wang Yi an Russia le Ukraine indowa Russia ina nena achan nge adu thu soya hi chon China tin hun hi chu a chiang viau ni in alang bokani pangana chuan Denmark lampang kan han hoi ve thunganga Denmark mi puite chuan tun ma zong ain European Union an zomna thanhe man ngai thar nia soi nia achan po Denmark ram hian European Union president na tharok chung tuna hian an chang meka hemi chungchanga mi pui ngai dan hemi Denmark ram chanchin bu lar takten mi pui ngai dan an lak na chuan za som ko pani te chuan US in EU in ha andu thar zo di in an soya tun ma chuan Denmark le United States te hi tang rualin engma in ngir ko nang chi buina an nei ngai lawa tun nuwa hian Donald Trump a president aron ni le tak nu hian Denmark ram hnuai ro rel na than neya om Greenland thlir kar chu US in Denmark la katanga chu an tum nia thil akal chowa wang hian Denmark me puite chuan US chu Denmark ram ta na ram hlom tak niin an ngai to niin he mi pui ngai dan an lak khom na hian alo longa kumin March thla khan US Vice President JD Vance le US President Donald Trump a chung le khathen khatte kha Greenland thlir kara hian an vakala an vazinani khata an vatlo nu pheka chuan Denmark mi puite hi chuan US ne na inthurol ai chuan EU lama nasazo ka tanzelan du thu ta po an soya achan po Greenland ram hi Donald Trump hian US nuai omro setia trong kamalo nei fo wangin Denmark mi puite hian tun ma lama an ram ta na an tron rul pui em thin an tho ho pui thin US lam hi an ngai na lo chho ta hle ni in zirchian na mi pui ngai dan an lak khom na chon lo lang chok ta ni parok na chuan kan video hunhung bera kan non soi tawngin Tibet drama sakha ho tu ber Dalai Lama chungchanga India le China ten trong kam fei ki bara anin kho ton zok lain India ram sarkar lai puya minister Kiren Rijiju le Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu te chuan June ninga imrin ni a Dalai Lama sompalina pian cham kumsom ko atlin lomna Himachal Pradesh sa Dharamsala nei chu an man puya hetianga India sarkar lai puya minister Kiren Rijiju le Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu ten Dalai Lama pian chamlom na antel pui hi China sarkar mita tikham le hle turanga ania achan po China sarkar hian hemi Tibet ram hi an ram huam chunga mi ni an chal char charani wangin Dalai Lama hian kumsang ka chuko somnga pakwa khan China sarkar laka a hlau thon awangin India ramaron tlan chia tun thlengin Himachal Pradesh sa Dharamsala hian ala tlan cheta chu India sarkar in lo hum tina nia tin tun nai lo khan Dalai Lama hian kumsom kwa atlin don chawa hian Thu Thar ron ne chuta chuan ama thak tu tur chu China sarkar huam chung ami nilo tin Tibet ram huam chung ami nilo ram zale na tangin ama ai o tu tur Dalai Lama sompanga na chu aron piang don mo aron don nia asoya wangin China sarkar hian he Dalai Lama trong kam chuak hi an hel le chu wang chuan China sarkar chuan Dalai Lama sompanga na chu China sarkar ina pompui ani lo chuan ani thei lawang ti kha thu chuan ron nei ngal wata chumi ani mek lai chuan Union Minister Kiren Rijiju hi ama hi Arunachal Pradesh MP ne chu mai ba ka sa khona lama chuan Buddhist sa kho zom tu lo ni ve boka ani hian nimin pialo khan thu chuan e chuta chuan thu soya ne a thu soya chuan Dalai Lama thak tu tur chu China sarkar pompui kher ngai lawin ama Dalai Lama
in adu dan emo ama ai oa anem nge tu tur ho tu sang thu nei tu sang arot ten an nem nge theyang ti trong kamaron nei kha China sarkar thu puang tu khan ron chang le tin India chu Dalai Lama chungchanga le Tibet sa khuwa chungchanga trong kam phim khura anin rol lo na tura in rol lo turin le phim khur taka he thilhen kalpui ni lo chuan India le China in lai chin na thlengin ngong thalo zo ka thlen thei tia an soi wangin he tiang boruak hi kal chho mup mupa chu tiang ani mek lai chuan he Dalai Lama pian cham an lom na hian India sarkar mi poimo em patni te an vatel hi China sarkar mit chu ti kham le zar don ani pasarina chuan kan video ma salama kan ron soi tongin Maharashtra state ta politician unaw lar tak kumsom ni lo in thento Uddhav Thackeray le Ras Thackeray te chuan Mumbai a mi puipun khom an buat sai na do san khata an thudun le ta a he mi te unaw hi kan video ma sa lama khan kan lo soi to a Shiv Sena party ho tu bal Thackeray damlai khan a fapa Uddhav Thackeray le anaw fapa Ras Thackeray te hi Shiv Sena thalai pol hroi tu poimo tak kha an ni dun thina amero chu huna local zela Shiv Sena ho tu pa bal Thackeray hian a fapa Uddhav Thackeray zok hi adu sakdeu zok awang le atha changdol tu tura avul chhota allan awang khan an party a khan ni na poimo tak ape chhota chu anaw fapa Ras Thackeray khan ngai ngam loin alung oil talota ti chuan Shiv Sena party chu kumsang ni paruk khana chua santa chumin huwa chuan political party thar Maharashtra Navnirman Sena adinta he a party thar din hi lam toin MNA santimai thina khata Shiv Sena party chua san nu khan he mi te unaw in ka zena sap tongan tiang chi kha anin mudun ngai talo reng thil mun khatan ti dun ngai talowa tuna he Mumbai a mi puipun khom an bot sai hian he mi te unaw hi vo in rin ni June ninga July ninga hian an in ngani do san khata an ron thu chuak dun ta he kongzo an bot sai na te mi puipun khom an bot sai na te hi Maharashtra sarkarin zirna in pol khata tanga pol nga thlenga tong chithum zirtur a thlan zinga Hindi an tel kha an du lawa an do dala hemi tu naw hian hemi do dal na mi puipun khom lian thamlu tu buat sai an tum ti chanchinthar lama ten ron soi chu awangin hemi te unaw ina do dal na pun khom an buat sai don awang hian Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chuan Hindi zir ngei tur thu pek sarkarin alo siam to po chu an ti top chop le chilta chu ti chung chuan hemi te unaw hian mi puipun khom an buat sai turakha an thul du chung lawa an state chief minister Devendra Fadnavis an mi puipun khom a lau awanga three language formula an ti tong chithum zirna tura Hindi tong zir te langai lem lowe tiang chia athu pek an sut le po kha an thul pha du tak lo wangin ti chuan ne na ni victory an tia ne na an chan na ni mi puipun khom pol khami ne na an chan na ni pol khan mi puipun khom kha an buat sai ta thawa ti chuan Uddhav Thackeray te urau chuan an unaw an muleta chungchanga hian tang dun turin muleta ni in an soya Uddhav Thackeray hian a unaw pa Ras Thackeray nen chuan Mumbai tual chung in thana le an state Maharashtra in than lom zel tura thunai nan changdun le don ni in asoi bokani Riatna chuan Congress roi tu Rahul Gandhi chuan India Prime Minister Narendra Modi chu US President Donald Trump a hlau hlea apua chan chu Donald Trump hian rampatni India le US in sumdom ton na tur chungchanga an chinfel thei turin hun tiam aron neya chu Donald Trump hian athu tiam hemi hun tiam aron ne hi India Prime Minister Narendra Modi chuan azom longam lowang ti na soya US sarkar hian India le US ina in sumdon ton na tura anti fel tur hunatan July ni kwa aron ruata chu rampatni ten sumdon na an kalpui tur chungchanga inrem na an siam vat lo chuan US hian in India hi ngak lei theidon lo nianga alana wangin Union Commerce Minister Piyush Goyal chuan India chuan US hun tiam wang ringotin he an indor ton nei atil hotling kherlawa India in azir chianga
India hian arem chan huna a changlet mai don ni in alo soya hei takhi Congress roi tu Rahul Gandhi chuan Narendra Modi a kap letin PS goile hi chuan adu dan hi sei ma sela an puber Modi hian Trump a hlau em awangin US hun tiam hi an bo pel ngam chuang lawang ti in a kap leta ka thu hi lo ngai reng ro US President Donald Trump adu dan hi Modi hian a zom le nge yang ti in New Delhi a Thu Thar alo langa chuta chuan I tun ma khami man ni deu loka India le Pakistan in dawa po khan US President Donald Trump khan India le Pakistan boina hi chu sumdon na mangin ka chingfel to e atia khaka eptulam party bik ken Congress party te hian sarkar lai BJP beinan takhian an manga chan po US President Donald Trump an hlabluata Pakistan an do pon ti top rum tiang chia an pulet fo wangin tun tuma po hian Rahul Gandhi hian Narendra Modi hi aron beithar veleni pakwana chuan India rama Muslim political party lar All India Majlis Ittehadul Muslimin alam toya AIM anti te chuan an Bihar unit president Aktul Iman chuan RJD hotupa Lalu Prasad Yadav fathnena tunkar tirlam khan an party AIM te chu Bihar Assembly in thanlo tura tangrual pola telve turin ngen na athona Bihar hian tuna eptulama Rashtriya Janata Dal te Congress te le party te nau than khatte hian tangrual polan dina chu Mahagat Bandhan ti ania chuta chuan AIM te po hian tilven dua AIM te hian Bihar in thlan number kum sang ni somni khan MLA panga anneya amara chu huna kaldeu hleka heta AIM MLA pali te hi chuan anua an party chuasanin Rashtriya Janata Dalan zoma tuna chuan Bihar state a hi chuan AIM te hian MLA pakhat chau an nei to ni AIM te tangrual pola telan dila chungchang a hian hemi Rashtriya Janata Dal MP Manoj Jha chuan AIM te chuan a hran pa candidate neilawin tangrual pol te hiron thlop mai sela chu tuna Bihara rorel lai mek BJP le JDU tangrual te an pai thak na turatana thil poimo tak le thil tangkai tak ani dona chu wangin AIM te hian Bihar in thlan sit chu velo mai sela in thir filimin ni Congress le khang RJD tangrual pol te omna Mahagat Bandhan te hi ron thlop mai sela adu thu kha asoya amero chu hemi chungchang a hian AIM te hian chanlet na emo an la nation lawa achan chu Bihar a hian Muslim sakho zom tu mi puitam takanom ve thowa AIM te hian anin thlan nun bera po khan sit pangan lak thei chuan tun tuma hian hemi RJD MP Manoj Jha hian a hran pain candidate neilo meru utiang chia tong kamaron nei hi an zom tu poinarin om chia lawa achan chu Muslim sakho zom tu mi puitam takte khan an sakho be chana political party din AIM te hi chu an thlop thale view tur te point ngai ania chu wang tak chuan AIM te po hian he tangrual pol Mahagat Bandhan a hian vatel ve a enge ni in thlan borok te that chau phei chuan kha tangrual pol a khan hu hang na zok anga chau te pon lo du ve ani mai theya heng te hi chanchinthar thren khatalo ni wangin kan han thlir tel ve ni sela tikhan tun tumatan chu kan tu tok le phot don ne